Ikaze mwese inkwakuzi, iyi shene mukurikiye n'ubundi nayo yitwa inkwakuzi. Wigenda rero tumvise uko isi ihagaze binyuze mu makuru yasohotse mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Banza mumve uko isi ihagaze, ubone kujya mu kazi hirya no hino kandi ibikorwa byose uri bukore bize kugenda neza. Reka duhere kuri inkuru ivuga ko muri Zimbabwe Mnangagwa, uwo ni perezida wa Repubulika ya Zimbabwe, yasinye itegeko rimwemerera kuguma ku butegetsi kugeza muri 2030. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kuri uyu wa kabiri yasinye itegeko rivugurura itegeko nshinga ryongera manda ye ku butegetsi kugeza muri 2030 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma Nick Mnangagwa. Izi mpinduka zongera manda ya perezida n'inteko ishinga amategeko kuva ku myaka 5 kugeza kuri 7 kandi zikuraho amatora ya perezida ataziguye bityo agatorwa n'inteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko ya Zimbabwe yemeje izi mpinduka mu kwezi gushize nyuma y'uko ishyaka riri ku butegetsi rya Zimbabwe African National Union Patriotic Front ribonye ubwiganze bwa 2/3 mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Ryasinywe kandi riterwaho kashe kandi riratanga ubu ni itegeko. Uyu Mnangagwa mu butumwa yashyize ahagaragara anyujije kuri X yometseho kopi y'iryo tegeko. Mnangagwa w'imyaka 83 yagomba kuva ku butegetsi mu 2028 ariko bazakomeza kuguma ku butegetsi kugeza muri 2030. Mnangagwa wahawe izina ry'ingona kubera ubuhanga bwe muri politiki azamara imyaka 12 ari perezida hakurikijwe izi mpinduka. Nyuma y'imyaka hafi 40 wamubanjirije Robert Mugabe yamaze ku butegetsi aho ni muri Zimbabwe. Mnangagwa n'uyu nguyu ni perezida wa leta zunze ubumwe wa leta ya Zimbabwe. Naye ngiye kuvuga ngo leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Ubwo bwato mubona kuri screen zanyu byagenze bite? Ubu ni ubwato rutura bwa FDNB bwaburiwe irengero. Ibyago bimeze bite ukurikiye inkwakuzi? Amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko ubwato bwacyo bwifashishwaga mu gucunga umutekano mu kiyaga cya Tanganyika bumaze iminsi 2 bwaraburiwe irengero. Ubu bwato buzwi nka patrouille ingabo z'u Burundi zibwifashishaga mu kurinda imipaka yo mu kiyaga cya Tanganyika ndetse no guherekeza ubundi bwato bubiri Kajago ndetse na Mushara butwara abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare bijye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru asohoka avuga ko buriya bwato bwabuze mu gihe bwari buri mu myiteguro yo kujya gutwara abasirikare bakomerekeye ku rugamba n'imirambo y'abaguye mu mirwano yabereye mu Minembwe na Point Zero. Bivugwa ko mu mpera z'icyumweru gishize ingabo z'u Burundi zavuye mu birindiro zari zifite muri Minembwe na Point Zero mu gihe batayo ya 33 Tafok yo bivugwa ko igoswe mu gace ka Rugezi aho abasirikare bayirimo bavuga ko babuze uburyo bwo kuhava nyuma yo kubura ubwato bacyura. Amakuru kandi avuga ko kugeza ubu hatazwi icyaba cyarabaye kuri ubu bwato bwa rutura mu busanzwe bufite metero 22 z'uburebure na metero 4 z'ubugari. Ikindi bukaba buzwiho kwihuta no kugira intwaro zikomeye. Gusa leta y'u Burundi yo nta kintu yari yavuga ku bijyanye n'ibura ry'ubu bwato. Iramutse igize ikintu bivugaho twabibamenyesha. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Opposition ya RDC iravuga uwo yifuza ko aba umuhuza ishyiraho Tshisekedi andi mabwiriza. Ibi bimeze bite? Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basabye ko wahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo yagirwa umuhuza mu biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo bya politike, umutekano n'imiyoborere bimaze igihe byugarije iki gihugu. Ni umwanzuro wafatiwe mu biganiro byabereye i Bujumbura ku wa 6 Nyakanga 2026 ubwo bariya banyapolitike bagize ihuriro rizwi nka C64 ndetse n'abahagarariye amadini bari batumiwe na perezida Evariste Ndayishimiye unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Amakuru aturuka i Burundi avuga ko nubwo ibiganiro byari bigamije kwegeranya impande zombi zitandukanye ngo ziganire ku hazaza h'iki gihugu, ihuriro C64 ryagaragaje ko hari ibyo ritazigera ryemera harimo uburyo bwo gutoranya umuhuza w'ibiganiro bidahuza impande zose. Iri huriro ririmo abanyapolitike nka Martin Fayulu byatangaje ko Olusegun Obasanjo ari ukwiriye kuyobora ubu buhuza kuko afite uburambe mu gukemura amakimbirane akomeye yabaye ku mugabane wa Afurika. Yifuje kandi ko Senko inama y'abepiskopi Gatolika ndetse na SSC inama y'abepiskopi b'itorero Anglikani byaba biri mu buhuza kuko nabyo bifite icyizere n'abanyekongo ndetse bikaba bifite n'uburambe mu guhuza impande zishyamiranye. Abagize C64 banasabye perezida Felix Tshisekedi gutangaza ku mugaragaro ko aretse umugambi wo guhindura itegeko nshinga. Bavuga ko ushobora kuzafungurira inzira yo kongera manda ye mu gihe iya kabiri iteganyijwe kurangira muri 2028.
ikindi kandi irasaba ko ibiganiro bihuza abanyagihugu byakwitabirwa n'impande zose zirebwa n'ibibazo bya RDC, aho kuba ibiganiro byateguwe hakurikijwe ibyo ubutegetsi bwonyine bwifuza. Bavuze ko batazitabira batagomba gutoranywa bavuze ko abazitabira batagomba gutoranywa na Perezida Tshisekedi, ahubwo ko bagomba kubaho ibiganiro byuzuye kandi bidasiga inyuma uruhande urwo arirwo rwose. Ibi bibaye mu gihe ubutegetsi bwa RDC buvuga ko budashaka kuganira n'abarimo Joseph Kabila wigeze kuba perezida w'iki gihugu, bushinja kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke bimaze igihe mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Perezidansi y'u Burundi nyuma y'ibiganiro by'i Bujumbura, Perezida Evariste Ndayishimiye yashimye umwuka mwiza waranze ibiganiro, ashimangira ko amahoro n'umutekano birambye muri RDC no mu karere bizagerwaho binyuze mu biganiro byubaka birimo buri ruhande kandi byubakiye ku bwumvikane. Iyi ni inkwakuzi ugikurikiye. Amerika na Iran byongeye kurasanaho nyuma y'amasezerano yo mu kwezi gushize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko yagabye ibitero bikomeye kuri Iran mu rwego rwo gusubiza ibitero ku bwato butatu bwa peteroli mu muhora wa Hormuz. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika CENTCOM bwatangaje ko bwagabye ibitero birenga 80 harimo n'icyo ku bwato buto burenga 60 bw'ingabo za Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Ibitero bikaba byagabwe mu masaha akuze yo kuwa kabiri. Itangazamakuru rya leta ya Iran yavuze ko ibitero byibasiye ikirwa cya Qasem, Bandar Abbas na Sirik bisiga abantu bamwe bakomerekejwe n'ibisasu. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu rero IRGC yavuze ko yasubije ibitero byo kwihorera ku birindiro bya gisirikare bya Amerika muri Bahrain na Kuwait. Mu kwezi gushize Tehran na Washington byasinye amasezerano yiswe amasezerano y'ubwumvikane agamije kongera igihe cy'agahenge no kurangiza intambara ku mpande zombi. Hagati aho mu nama yabereye muri Turukiya, umuyobozi wa OTAN Mark Rutte yavuze ko ibitero bya Amerika byari bikenewe cyane kandi ashinja Iran kutubahiriza amasezerano yagiranye na Amerika. Uwo ni umuyobozi wa OTAN. Ubundi ngenda nibaza ninde wasanze undi hariya? Ubwo ninde uri mu makosa? Politike n'akasamutwe. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Delhi, u Rwanda n'Ubuhinde bikomeje gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare. Ibi byabereye i New Delhi mu murwa mukuru w'Ubuhinde. Itsinda riyobowe na Brigadier General Louis Kanobayile, umuyobozi mukuru ushinzwe amahugurwa n'uburezi mu ngabo z'u Rwanda, riri i New Delhi mu Buhinde, aho ryitabiriye inama ya kabiri ya komite ihuriweho n'u Rwanda n'Ubuhinde ishinzwe ubufatanye mu bya gisirikare. Iyi nama igamije gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, hibandwa ku nzego bihurijemo inyungu ishingiye ku masezerano y'ubutwererane mu bya gisirikare yasinywe mu 2018 ndetse n'ibyavuye mu nama ya mbere ya komite ihuriweho y'ibihugu byombi yabereye i Kigali mu 2024. Hirya y'iyi nama rero Brigadier General Louis Kanobayile yasuye kandi anagirana n'ibiganiro na Rajesh Kumar Singh, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo y'Ubuhinde. Iyi ni inkwakuzi ugikurikiye. Trump yakangishije kurasa Iran bikomeye nanone iri joro nyuma yo kuvuga ko agahenge karangiye. President Donald Trump yakangishije gutera Iran bikomeye iri joro nyuma y'amasaha avuze ko atekereza ko agahenge hagati ya Amerika na Iran karangiye. Trump uri mu nama y'umuryango w'ubutabarana w'ububanyi na Amerika w'Uburayi na Amerika OTAN cyangwa se NATO bitewe n'ururimi ukoresha. Iyi nama ikaba rero iri kubera muri Turukiya. Mbere yavuze ku butegetsi bwa Iran agira ati sinshaka kongera gukorana nabo n'umwanda. Ni abarwayi bategetswe n'abarwayi ngo ni abarwayi bo ubwabo kandi nabo bategetswe n'abarwayi. Uyu mugabo arasuzugura kabisa. Trump yongeyeho ko abari mu biganiro ku mpande zombi bashobora gukomeza kuganira, ariko agira ati ntekereza ko barimo kuruhira ubusa cyangwa se barimo guta igihe cyabo. Umutegetsi wo muri Iran avuga ko ayo magambo ya Trump yerekeza akarere ku muriro, ndetse yaburiye ko imitwe yitwaje intwari ikoreshwa na Iran yo muri ako karere yashyize urutoki ku mbarutso. Ni ukuvuga ngo nabo biteguye kurasa. Trump abivuze nyuma y'uko ibihugu byombi bigabanyeho ibitero. Mu ijoro ryo kuwa kabiri Amerika yavuze ko yarashe ahantu harenga 80 ho muri Iran. Mu gusubiza, Iran yavuze ko yari irimo kurasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika byo muri Bahrain no muri Kuwait. Ibitero bya Amerika byo kuwa kabiri byakurikiye ibitero ku mato atatu atwara ibikomoka kuri peteroli mu muhora wa Hormuz. Iran ntiyigambye ibyo bitero mu buryo butaziguye. Iyi ni inkuru dukesha BBC. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Tukiri aho ngaho, Trump yavuze ko azemera Ukraine kwikorera ubwato
kwikorera ubwayo misile zayo zo kwirinda ibitero byo mu kirere. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku wa gatatu mu nama ya NATO yabereye i Ankara ko Amerika izaha Ukraine uburenganzira cyangwa se ibyo bita license mu kwikorera ubwayo systeme zo kwirinda ibitero byo mu kirere za Patriot. Ibi yabivuze ku munsi wa gatatu, ubwo ni ku munsi w'ejo. Misile zifata izindi za Patriot nizo zonyine Ukraine ifite zishobora guhanura misile za balistike zica abantu benshi z'Uburusiya. Perezida Trump yavuze ko Amerika izaha Kiev uburenganzira bwo gukora izo systeme z'agaciro ka Patriot kugira ngo zifashe igihugu kwirinda ibitero bikomeye by'Uburusiya, ariko ntiyatangaza igihe ibyo bizatangirira. Ukraine imaze igihe ihanganye n'ikibazo cyo kubura ubushobozi bwo guhanura misile za balistike z'Uburusiya kubera intambara yabaye hagati ya Amerika, Israel na Iran muri uyu mwaka yagabanyije cyane ububiko bw'izo misile za Patriot zikorerwa muri Amerika. Trump yabwiye Zelensky ati kimwe mu byo turi buganireho nuko tuzabaho uruhushya rwo gukora Patriot. Ibyo ni byiza cyane, sibyo? Yanongeyeho ati ntabwo turabimenyesha sosiyete ibikora, ariko ibyo bizakemuka neza. Sosiyete Lockheed Martin niyo ishinzwe cyane gukora misile zikoreshwa muri systeme ya Patriot. Ntabwo byari byasobanuka niba izo misile zizajya zikorerwa muri Ukraine cyangwa mu kindi gihugu. Trump yavuze ati iyi ni intwaro yo kwirwanaho, kandi nkunda intwaro zo kwirwanaho kurusha izo kugaba ibitero. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Ubwo se bari kugabanya intambara cyangwa bari kuzongera? Uburusiya bwongeye kugaba ibitero ku murwa mukuru wa Ukraine bita Kiev. Uburusiya bwongeye kugaba ibitero bya misile na drone mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev mu ijoro ryo kuwa kabiri ishyira kuwa gatatu. Icyo gitero cyateye inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye by'umujyi ndetse gihitana abantu babiri, abandi babiri barakomereka. Ni igitero cya gatatu kibaye kuri Kiev mu gihe kitarenze icyumweru kimwe, kandi koko murabizi ko duhora tubivuga hano. Umuyobozi w'umujyi wa Kiev Vitali yavuze ko inkongi y'umuriro yatewe n'ibisasu byagabwe mu turere dutandukanye tw'umurwa mukuru mu gihe inzego z'ubutabazi zahise zitangira ibikorwa byo kuzimya umuriro no gutabara abaturage. Abayobozi ba Ukraine batangaje ko abantu babiri bapfuye kandi babiri bandi barakomereka muri Kiev mu gihe ibindi bitero byahitanye abantu babiri mu mujyi wa Kharkiv. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zatangaje ko zashoboye guhanura drone 139 muri 169 zoherejwe n'Uburusiya, ariko misile 5 za balistike zose zashoboye kugera ku bipimo byazo biko. Ibi bikaba bikomeje kugaragaza icyuho mu bushobozi bwa Ukraine bwo kwirinda ibi bisasu kubera ikibazo cy'ibura ry'ubwirinzi bwa Patriot. Patriot ni systeme y'ubwirinzi ikumira misile. Iki gitero rero kibaye mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky akomeje gusaba ibihugu by'inshuti kongera inkunga y'ubwirinzi mu kirere, cyane cyane systeme za Patriot, mbere y'inama ya NATO iri kubera muri Turukiya. Mu minsi ya vuba ishize ibitero by'Uburusiya byakajije umurego mu murwa mukuru wa Ukraine no mu nkengero zawo, abo byahitanye abantu benshi ndetse bigasiga byangije bikomeye inyubako z'abaturage n'ibikorwa remezo, mu gihe Uburusiya bwo buvuga ko burasa ku bikorwa by'ingufu bya Ukraine ndetse no ku bikorwa bya gisirikare, abandi nabo bakavuga ibindi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Ukraine nayo yarashe amato atwara peteroli y'Uburusiya yakoreraga mu bwihisho, nk'uko byatangajwe n'umugaba w'ingabo za Ukraine zishinzwe gukoresha indege zitagira abapilote drone Robert Brovidi, uzwi ku izina rya gisirikare rya Medial. Mu ijoro ryo kuwa karindwi rishyira kuwa munani Nyakanga, ingabo za Ukraine zashenye amato 9 atwara ibikomoka kuri peteroli yakoreraga mu buryo bwihishe mu nyanja ya Azov. Yavuze ko mu masaha 72 ashize ingabo za Ukraine zaharashe amato 21 yose hamwe. Muri ayo mato harimo 19 atwara ibikomoka kuri peteroli akorera mu byambu, ubwato bumwe butwara imizigo isanzwe ndetse n'ubundi bwato bumwe bwambutsa abantu n'imizigo mu gace ka Kerch. Guverineri w'intara ya Rostov Yuri yanditse ku rubuga rwa Telegram ko amato 2 atwara ibikomoka kuri peteroli yari yerekeje i Rostov on Don yangiritse nyuma y'igitero cya drone cyagabwe mu gace ka Tanglok Bay kari mu nyanja ya Azov. Yasobanuye ko ayo mato yari ari aho adafite imitwaro atwaye, bityo ko nta bikomoka kuri peteroli byamenekeye mu nyanja. Yanavuze ko nta muntu wasize ubuzima muri icyo gitero uretse abantu babiri bakomerekeye muri icyo gitero ariko mu buryo bworoheje. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba ayo mato abiri ari mu yavuzwe na Robert Brovdi ko yagabweho igitero n'ingabo za Ukraine. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Reka dukubitemo n'aka gakuru gasekeje ariko kanababaje. I Kigali inyama ziragura umugabo zigasiba undi mwankwakuzi.
abaturage batandukanye mu mujyi wa Kigali baravuga ko bahangayikishijwe cyane n'uburyo ibiciro by'inyama byatumbagiye cyane bikagera aho ikiro cy'inyama kiri kugura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 13 by'amafaranga y'u Rwanda. Bamwe mu bakunzi bakaba baganiriye n'iki kinyamakuru dukesha iyi nkuru batangaje ko bifuza ko leta ikemura iki kibazo ndetse ko batiyumvisha uburyo ikiro cy'inyama cyagura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 na 13. Ibiciro by'inyama byatumbagiye cyane kubera ko iziri ku isoko ari nke cyane bikabije bitewe n'uko nta nka ziri kubagwa kubera indwara ivugwa mu matungo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Habiyambere Innocent yaravuze ati twumiwe, ibaza nk'inyama ikiro kiri kugura amafaranga ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 13 koko. Ubuse murabona tutagiye kwicwa n'inzara? Umuveterineri witwa Mbabazi Olivier ukorera mu ibagiro rya Sabana riherereye mu kagari ka Kabahizi mu murenge wa Gitega nawe yavuze ko itumbagira ry'ibiciro by'inyama ryatewe n'uko uturere twoherezaga inka mu mujyi wa Kigali turi mu kato. Yagize ati byatewe n'uko uturere twose twoherezaga inka n'andi matungo mu mujyi wa Kigali turi mu kato kubera indwara yadutse mu matungo. Rero biri gutuma buri muntu wese uri kuzana inka akagira amahirwe akayigeza mu mujyi wa Kigali, akagira n'amahirwe bakayipima agasanga ari nzima, arimo kwihenda cyane. Yongeye ko ibagiro rya Sabana akoreramo bitarimo kubaga inka n'ihene kubera icyo kibazo cy'uko inka n'ihene zabuze. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, akabaga muri abamukibagiwe da abamukibagiwe mwa inkwakuzi mwe rwose. Vatikani yatangiye iperereza kuri Karidinali Lopez Romero ushinjwa ihohotera. Karidinali Cristobal Lopez Romero umushumba mukuru wa Arkidiocese ya Rabat muri Maroc yafashe umwanzuro wo kuva ku mirimo ye ya kiliziya by'agateganyo mu gihe yakomeje iperereza ku birego aregwaho by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Iyi ni inkuru dukesha Ukweli Times. Iperereza ryatangajwe n'itangazamakuru ry'Abafaransa AFP rivuga ko abagore 5 bashinjuye umushumba mukuru w'imyaka 74 ibikorwa by'ihohotera. Vatikani yahise itangiza iperereza ry'ibanze kugira ngo isuzume ibyo birego. Lopez Romero yahakanye ibyo ashinjwa avuga ko atigeze akora ihohotera, urugomo cyangwa ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse ashimangira ko azafatanya n'abashinzwe iperereza muri Kiliziya Gatolika. Lopez yongeyeho ko azirinda kuyobora imihango rusange n'ibikorwa by'ubushumba mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo atagira icyo abangamira. Ibirego byagejejwe kuri ambasade ya Vatikani muri Rabat birimo amakuru avuga ku myitwarire idakwiriye, harimo gukorakora umuntu ku buryo atabyifuzaga no kugerageza kumusoma ku gahato. Lopez Romero yabaye umushumba mukuru wa Rabat kuva muri 2018 anagirwa karidinali muri 2019. Mu gihe mu bihe byashize bamwe mu basesenguzi b'imikorere ya Kiliziya Gatolika bamubonaga nk'umwe mu bashoboraga guhatanira kuyobora iryo torero nyuma y'ubupapa bwa Papa Francis. Kugeza ubu nta kirego cyagejejwe mu nzego z'ubutabera za Maroc mu gihe iperereza rya Vatikani ryo rigikomeje. Iyi ni inkwakuzi mugikurikiye. Mu Rwanda 7% by'abana b'abahungu mu Rwanda batangira gusambana bari munsi y'imyaka 15 kwita. Ubushakashatsi ubuzima n'imibereho y'abaturage mu Rwanda bwa 2025 bugaragaza ko abana b'abahungu mu Rwanda aribo baje imbere mu gutangira gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato, kuko umubare wabo kubye inshuro zirenga 2 wa bagenzi babo b'abakobwa bari mu myaka imwe. Ibyo bikubiye mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima bwasohotse ku itariki ya 30 Kamena 2026. Ni ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bose hamwe 20,831 bari hagati y'imyaka 15 na 59 mu gihugu hose, barimo abagore 14,883 n'abagabo 6,548. Cyakora bitewe n'ingingo ibazwaho hatoranywaga abafite imyaka runaka. Ababajijwe rero muri ubwo bushakashatsi ku gusambana mbere yo gushaka n'abari mu myaka y'ubukure ariko batanze amakuru y'uko amateka yabo yagenze mu by'imibonano mpuzabitsina. Bugaragaza ko mu bahungu bafite imyaka 15 kugeza kuri 24.7% bemeye ko bakoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere batarageza imyaka 15. Mu bakobwa bo muri icyo cyiciro cy'imyaka iki gipimo kiri kuri 3%, bivuze ko abahungu batangira gukora imibonano mpuzabitsina hakiri kare baruta abakobwa inshuro zirenga 2. Nanone ubwo bushakashatsi bugaragaza ko mu rubyiruko rufite imyaka 18 kugera kuri 24 abagera kuri 22% by'abahungu bakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo kuzuza imyaka 18, mu gihe mu bakobwa ari 21%. Bivuze ko hafi umusore umwe muri 5 n'umukobwa umwe muri 5 batangira gukora imibonano mpuzabitsina bataruzuza imyaka 18. Cyakora ubushakashatsi bugaragaza ko mu myaka 25 ishize umubare w'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 24 bakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'imyaka 15 wakomeje kuba hagati ya 3 na 5%.
bikerekana ko nta mpinduka nini yabayeho. Ku ruhande rw'abahungu ho hagaragaye impinduka zikomeye kuko iki gipimo cyavuye kuri 13% mu wa 2005 mu mwaka wa 2005 kugera kuri 8% mu bushakashatsi bwakozwe bwa 2019-2020 mbere yo kugabanuka kikagera kuri 7% mu bundi bushakashatsi bwa 2025. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Iyo ni inkuru dukesha igihe. Indi nkuru dukesha igihe iravuga ko uburanga bwa Nicki Minaj bwatumye Trump arabya indimi. Trump rwose ntajya abura gukora amakuru, ari ameza ari amabi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Donald Trump yavuze amagambo yatumye benshi batungurwa ubwo yashimaga umuhanzi ukomoka muri Trinidad na Tobago ariko ukorera umuziki muri Amerika. Nicki Minaj amugaragaza nk'umuntu wubahwa kandi ufite uburanga. Trump yabigarutseho ubwo yabwiraga Nicki Minaj abari bitabiriye ibirori yo gusangira byabereye muri White House wa 6 Nyakanga 2026. Mu gihe yashimagizaga impano ya Nicki Minaj n'uburyo yamushyigikiye ku mugaragaro, Trump yongeyeho amagambo amwerekeyeho ku giti cye avuga ko ashimishije cyane. Ati turi kumwe kandi n'umugore wubahwa kandi w'uburanga buhebuje, ni inshuti ikomeye, umuntu w'agatangaza, umugore wubahwa na buri wese kandi ufite impano nyayo. Turi kumwe na Nicki Minaj. Ayo magambo yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga aho benshi bagize icyo bayavugaho. Nicki Minaj nawe yasangije amafoto y'uwo muhango ku rubuga rwa X agaragaza ko yakiriye neza amagambo ya Trump. Ati wow, at White House Barbie, ndi kumwe na perezida nkunda kurusha abandi bose. Si ubwa mbere Nicki Minaj agaragaye yari kumwe na Trump. Mu mezi make yashize uyu muraperi yari yitabiriye inama ya Trump Account Summit yabereye Washington, aho yavuze ko ashobora kuba ari we muntu wa mbere ukunda Trump ndetse anavuga ko atitaye kuba munenga. Nicki Minaj ni umwe mu bahanzi b'abagore bakomeye mu nyanda ya rap, akaba azwi ku rwego mpuzamahanga kubera indirimbo ze zakunzwe cyane n'uruhare yagize mu guteza imbere umuziki wa hip hop. Nicki Minaj ni uwo mugore kabisa. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Amerika na Portugal bigisezererwa amatike y'igikombe cy'isi yagurishijwe urusenda. Gusezererwa kw'ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Portugal byatumye ibiciro by'amatike y'imikino isigaye y'igikombe cy'isi cya 2026 bigabanuka cyane kuko hari naho igabanyuka ryarenze 60%. Ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinzwe n'Ububiligi ibitego 4-1 ku wa 6 Nyakanga, bituma ibihugu bitatu byakiriye irushanwa rya mbere ryitabiriwe n'amakipe 48 byose bisezererwa bitarenze 1/8. Canada yasezerewe nayo na Maroc yitsinze ibitego 2-0 ku wa 6, mu gihe Mexique nayo yasezerewe n'Ubwongereza witsinze ibitego 3-2 ku cyumweru mu mukino wabereye kuri Estadio Azteca. Nyuma y'imikino rero ibiri yabaye ku wa 7 Nyakanga, hamaze kumenyekana amakipe 8 yazakina kimwe cya kane kirangiza. Kuba ibihugu bitatu byakiriye irushanwa kongeraho Portugal ya Cristiano Ronaldo byose byaramaze gusezererwa byagize ingaruka zikomeye ku isoko ry'amatike y'imikino isigaye y'igikombe cy'isi. Urubuga Game Time rwatangaje ko ibiciro by'amatike y'imikino yose ine ya kimwe cya kane kirangiza byagabanyutseho hejuru ya 50% ugereranyije naho byari bigeze mu minsi 10 ishize. Nko ku mukino wa kimwe cya kane uzahuza Ubufaransa na Maroc, itike ihendutse kurusha izindi ni $1,018 by'amadolari y'Amerika, iciriritse ni $696, mu gihe ihenze cyane ari $11,195. Ibi bivuze ko amatike yagabanyutseho 65% ugereranyije n'igiciro cyo kuwa 24 Kamena cyari $3,222. Ibiciro by'amatike y'umukino wa Espagne n'Ububiligi nabyo byagabanutseho 68%. Hanyuma itike nayo izinjiza abantu ku mikino ya Norvege n'Ubwongereza nayo igabanyukaho 57%. Ku mukino uzahuza za Argentina n'Ubusuwisi naho ibiciro by'amatike byagabanutseho 62%. Ibyo rero ni bigaragaza ko nyuma yo gusezererwa kw'aya makipe asa n'aho acuruza rwose amatike yagabanutseho ku buryo bugaragara. Isoko ry'amatike ya kimwe cya kabiri kirangiza naryo ryaguye kubera bitewe n'impungenge n'amakipe azakomeza. Ibiciro rero bishobora kongera kuzamuka rero bitewe nanone n'amakipe ashobora gukomeza. Mu rugero Ubwongereza na Argentina bikomeje kuwa 15 Nyakanga, abafana b'ayo makipe bashobora gutuma ibiciro byongera kuzamuka. Aya ni amakuru yo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe mu biri kuberamo igikombe cy'isi. Iyi ni inkwakuzi ugikurikiye. Messi yandikiye amateka kuri Misiri mabi ndetse n'ameza mu gikombe cy'isi.
rutahizamu w'ikipe y'igihugu ya Argentina Lionel Messi yanditse amateka mashya yo gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi, aho ari we ufite ibitego byinshi mu irushanwa, akaba ari nawe watanze imipira myinshi ivamo ibindi bitego nubwo yabaye uwa mbere uhushije penaliti nyinshi. Ni amateka yandikiye ku mukino wa 1/8 wakinwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Nyakanga 2026 ubwo yafashaga ikipe yo gutsinda Misiri ibitego 3-2 ikabona n'itike yo kujya muri 1/4. Yasser Ibrahim na Mustafa Ziko bafashije Misiri kuyobora umukino kugera ku munota wa 79. Ariko Lionel Messi agaragaza itandukaniro, atanga umupira kuri Christian Gabriel Romero wagaruye ikipe ye mu mukino. Uyu mupira yatanze watumye ahitamo umukinnyi wa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi kuva cyatangira gukinwa mu 1930 utanze imipira myinshi ivamo ibitego. Yatanze imipira 9 asiga mugenzi we w'umunya Argentina Diego Maradona watanze 8. Messi w'imyaka 39 yatsinze igitego cyo kwishyura Misiri kiba igitego cya 8 atsinze mu gikombe cy'isi cya 2026 ndetse akomeza gushimangira ko umukinnyi yatsinze ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi aho afite 21 arusha Kylian Mbappe ibitego 2. Nubwo yanditse amateka meza ariko Messi yahushije penaliti yatumye umukinnyi wa mbere uhushije penaliti 2 mu irushanwa rimwe ry'igikombe cy'isi, ari nawe wahushije nyinshi mu mateka y'iri rushanwa muri rusange. Mu 8 amaze guhabwa yahushije menye zose. Igitego cyahesheje intsinzi Argentina cyinjizwe na Enzo w'umunya Argentine Enzo Fernandez kiba igitego cy'ibihumbi 3 gitsinzwe mu irushanwa. Mu mukino ukurikira wa 1/4 Argentina yegukanye igikombe giheruka cya 2022 izahura n'ikipe izava hagati y'Ubusuwisi na Colombia. Ubu aha tugeze yamaze no kumenyekana cyane ko Ubusuwisi nibwo bwakomeje butsinze Colombia. Uwo ni Lionel Messi, umukinnyi kabisa ubona w'umuhanga ne aramwita ikivejuru, ni umukinnyi udasanzwe. Amakuru rero yari menshi ariko twabateranyirije ayo atuma mugira ifoto y'umunsi dukubita hirya no hino kugira ngo tubashe gutangira akazi tuzi neza isi turi gukoreramo uko imeze n'amakuru yayo muri rusange, usibye ayo muri quartier tuba tuzi tukongeraho nayo ngayo yaho tugiye n'isi yose muri rusange. Iyi ni Inkwakuzi mukurikiye, nizere ko muri buhahe mukaronka ibyo mukora byose bikaza kubabyarira inyungu, ari abiga, ari abari mu bizami, ari abagiye gushaka akazi, mwese mubikore nk'inkwakuzi, amahirwe muyabyaza umusaruro, mugire amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Niba uri Inkwakuzi zitarakora subscribe ikora hasi kugira ngo dukomeze tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Wayi muhobe.